Aye Vatsonga va ka hina, Vatsonga va ka hina. Na ta mi tivisa hi albamu ya Sira ba Mambawulele leswaku yi ta huma mindzuku yi ta va yi ri kona nampundzu. Mara Vatsonga va ka hina ni ta kombela loko ri mi ni zonda ni zondeni, mara swi kahle ku ni swi vula. Ma-TS Team Shirimani ni zondeni kambe ni kombela mi anamisa miehleketo mi pfula timbilu. Hi ku ya hi mina a ni tsakangi ka leswi Joe va nga swi endla ka Sira va Mambawulele tanihiloko a va tirha swin'we malembe ya ku tala. Joe a ni tsakangi mkhulu, a ni mi zondi, a ni tsakangi ka leswi mi nga swi endla ka ba Mambawulele. Ni twa ku vava ngopfu Joe, ni twa ku vava mkhulu. Mi tirhe na ba Mambawulele malembe ya ku tala, mara mi tsandzeka na ku navelerisa album ya vona kumbe ku tivisa ma-TS leswaku Mambawulele album ya yena ya huma mindzuku. Swi ni vave ngopfu mkhulu na rila, ni twa ku vava swinene. Ma swi tiva na mi hlonipha swinene, ma swi tiva ku na mi rhandza swinene. Mbilu ya mina ya vava mkhulu. Joe dokodela Joe Shirimani Xongi, rhangani mi tsandzeka ku navelerisa album ya ba Mambawulele. Xongi why mara? Mbilu ya mina ya vava, a ni fanekele ni nga swi vuli leswi. Ba Mambawulele va tirhini, va mi tirherini, va mi pfunini, a mi dya swin'we, a mi hleva swin'we, mara mi tsandzeka ku va navelela kumbe ku promota album ya vona leswaku vanhu va swi tiva leswaku ya huma. A mi endleli ba Mambawulele hi ku va lovini, mi endlela ndyangu vana va ba Mambawulele. Mbilu ya mina ya vava. Benny Mayengani hi yena a ri yexe loyi o ka nga zanga a tirha na ba Mambawulele, a va navelela, a va advertisela, a va promotela album ya vona. Mbilu ya mina ya vava, a ni la ku vulavula swa ku tala. Mbilu ya mina ya vava. Ku tshame ku va na mahungu ya ku ba Mambawulele va ri loko va tlanga album ka Team Shirimani va kuma 2000. Ma swi vona ku sweswi swi ri yini ka vanhu na? Ma swi vona ku sweswi vanhu va ya ku yini na? Ba Mambawulele va pfune vanhu va ku tala. Ba Mambawulele va pfune vanhu va ku tala, va mu pfunile Joe, va ku pfunile Xongi, mara mi tsandzeka ku promota album ya vona. Ni twa ku vava. Hi ku rhandza ka mina, hi ku rhandza ka mina, hi ku navela ka mina, Xongi rhangani na Joe a mi fanekele mi nga yi na le ka celebration ya vona ya legacy ya ba Mambawulele, le mi nga rhambiwa kona ka swa ba Mambawulele, a mi fanekele mi nga yi. Joe mina Jeepy Khatapila mina 4 ma swi tiva leswaku ni mi hlonipha ngopfu mkhulu, mara a ni tsakanga ka leswi mi nga swi endla ka Sira ba Mambawulele. Mikhulu ni kombela mi teka video, mi kombela ku rivaleriwa ka leswi mi nga swi endla mkhulu. Na kombela mi teka video, mi kombela ku rivaleriwa ka ma-TS mkhulu, na kombela. Ene n'wina vaseketeri va Mr Post, ni lava leswaku mi swi tiva ku leswi nga endla ku Mr Post a nga vitaniwi
ka Mambawulele legacy i yini? Ba Mambawulele a va nga ha twanani na Mr Post. Mr Post i n'wanahani wa mina ku nga ri swa ku makelela. Mr Post i n'wanahani wa mina hi maxaka i boti wa mina, mara lava mi swi tiva leswaku leswi nga endlaku a nga rhambiwi i yini. Mr Post na ba Mambawulele a va nga ha kumani. Ni tsundzuka hi nkosi wa ba Mambawulele loko hi ri ku seleteleni a swilahlweni, Mr Post a nga nghenangi a mutini wa ka ba Mambawulele, a nga nghenangi a swilahlweni, a yime a handle. Swi vavise lava a va hanya na ba Mambawulele timbilu, ni lava mi swi tiva mi swi tekela nhlokweni. Hambi mina vanhu vo ni rhuketela va vulavula yini hi mina, leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso, a swi ni tsakisanga a moyeni ene ni fanele ni